خان جوار ما نوتوسيسي جانين تو جوار جزيني أما إني قاكم أنا وانا جيا خانة تقرتي جوار لله مجاكو والله هاكا كباف منغا أفام بني قرتي إنسان ياتشودا منغا أفام بني قرتي إنسان يكيم سودا خورموتيس كبي خنوبراتيس كبي إنسان ياتشو وربادي شوف ربين هاكا مجاكنا ربين إسا باسي لبو إسا دواميك خيسر ربين إسا باسي فوراني كاميرا خايانيف جاري كاميرا خايف جر أمارا خاي مصطفين كان كتشيلو بيخا قربان كها سوخنا بورتكالا مصطفى خدران ايغو توري ماليف جوار نمغاري دا متو سوماليتي في جوار غرتي نمك ابسوتي نتنا رت غرتي هدو نمغاري تي ماليف كان غوتا جيتين غزي سدير غافدجي جواري في نيغزي ولر كرين فيديو كاميرا كايمف اكا جوار غرتي خنا قافدو جوار جانيني اوردريت خنمه اوردري خط خنن ابي نبي خاي وان كان جيغ زيني قافتن اي ابي نبي خاي سان ارجين سيغلي ابي يو مالي فكنا غدو برباجي سن جوار هو جاسو وربادتيسي جوار وان كان وان سن وان كان تاني جارتني تيسني نمني يو ولي قلتني ولي قلتني يو ولي قلو باتني اللي قرتي خان ورقاي قدو خاتني تدي ورج علمو نما اكمي نما وبليسخي إني نوسي أمانة وبلزغينيا كرسي جلك أم ناجي أمة أورمو سرقة كبي كرتي نوتي جرا أم بود كرتي موتم ما تنتينيا ولين كرسي جلك أم نخاك سينجا كتوري أبتي مجاك لله دا خد أبتي هاسو إني نوي سالم بيخو جوار جبل ساتس اشتريتي بيتا جال لساتس اشتريتي بيتا أوكي because خدران سنادي بوم جوار كرتي جزيني فيني دكين كاميرا كايا مجرا كاميرا جزي خايا ورد أكيه ورالا لك إني صارت حاسو فتتان منا رومي برات هاني إيجانين جرا ما رايتشو مكاساني تو مچاو كوني حاسو هاني دقيساني ني نمو دك أبيك خان رلالاني دك أنيتي تاني جواري وجين خان جان جوار نما براتي جور نما بوليتيكا أنالايز نما تيجور سيقالي مالي بكا غرتي غافين تون غافة تمتي إني سلاب قال لك كسي جوار غرتي كتيلتي وغرتي وانا كنا واجب وجلا كتاتي قربان كون خانة قويا أدي جوار خانة اوكي غويا اديدان جوار خنين غويا اديدان جوار خنين جوار واي بوليتيكا خنا غرتي واي ديمقراطيا واي غرتي ومت فدراليزي خنا وان بيخوف غرتي ميزانايتي غرتي اكنا ما غرتي اكنا ميزاناي كفدراليزي من كتي ديم توتي غرتي سن راخاي سن مر حاسوين وان تك جوار راني دبان سلا جوار رار كتنتاتي جدخون اكملتي كاجيس سو برباد دودر مصطفى مالي برباجي سخنا جزء قرتي ديم سلالي جوار ديم ريكوردي غودي ديم جاني جزء سان سيار غسان قرتي مالي كم برباجي سي اتشتي سا ولا غورني اكمي مقا سوماليتين مقا قرتي نوتي مانكوش ينه اوسو نوتي اوبلي ينجنه ها قرتي مليون دك غافو مندي سلا تشيبو كا نوتي قرتي ديغه كولي كمنا نوتي قرتي ور ولي نياته ولي دوغينه مصافي سخبانيه مصافي كاسس كيرا دابنو مت سومالي برا دابنت سومالي اللي بكمبوتو اتينا متكا كومفا أنغوتي تيتيف تكار فاما تاخي تيتيف سومالي تكلي بكمبوتو جارو سومالي إنجد دكارتي هيري رجباتو نتوربو جولي لولو يتي سانين نجمة تيسيزي أكمل أبليس خي ترى تكامي ترى لمامي ترى سدي أكمل ريكوردي جوزست أتورا بيساب خنتي يتوبر أنغوت أنا تكمل ردوتو تمر رافت أكمل تيجرتي مستر سلا وجاس ويتنين ريكوردي سانغوداني خدك إجزاء فوداني أوجوس فوداني قرتي أبي يفرق جسني مالي مش أخنا همين يدلك أنا مالي برباتي سين فيديو خنا إسنيفين لا فيسبوك يجوا برا نام تيجي خها سو بروتوكالا مصطفى دا خدران توري أجيب دا فيديو خنا سنين دقيقة ثانية تكانون دقيقة شو أربعة فيسبوك خيارة دكاتي فيسبوك خيارة دكاتي دقيقة شو نيجي سنين please أمني أنا وندو خني ريبان دورك سلام مشاع كون قرتي أدي وانت كباچو باتي لغوا كباچو باتي مشاع خنا نياجسان خنياجس مصطفى وراب سيسي فيديو وراب بمخون قيامه عشان تخياتنا راب سلو تيجرا سنين دقيقة خاصو ساتن سنين دقيقة مصطفى نكا ورادا غرتي وشتا ميكتي مصطفى ولا أولا وايد درانو مصطفى تو فيسي كابا فولني كابا فولا لما كابا
fuulli tokko gartee gisee Somaalee bira dhaqee Somaalota wajjin akka Somaaleetta. Gisee jara Amaaraa ta'e uummata gartees Amaaraa uummata warra Mililik warra gartee gaafa warra san jiru san ta'uu barbaadan. Nama amite kan kun gartee awwalaa waa'ee dhayaanii nama kasaa kana. Mee dhaggeeffadhaa viidiyoo kana. Gurbaan amma siniin jiru kun bartee Mustafeedhaaf Portugaala huccuu isaa ka eeguun amma Ameerika jira. Isa ka interview godhame. Qoy internet yana jolle du mana kan sabite warki da lagu jirani. So sani internet ka edukasho busy na rate jira. Okay. ይሄንን ፎቶ እኔ ነው የተቀበልኩት ኤርፖርት ማለት ነው ያው ቆይ አየ በልጊዜ ነው ያኔ እዚህ ላይ ትንሽ ያው ቻንስ የምትሰጠኝ ከሆነ ትንሽ ላብራራ እዚህ ላይ ድሮራ ያድር ዴቪተኒ ለገበቹ እንደላላሰኝ ድሮ ተቀበልኩት ኤርፖርት ማለት ነው ያው ጆሃር ሶማሌ ክልል ለመጎብኘት ሲመጡ ማለት ነው ኤግዛክትሊ አቶ ጆሃር የኛ ክልል በጣም የታገለ ሰው ነው ስፔሻሊ ሙስጠፋ ወንድሙ ሲሞት ጊዜ አብዲሌ ፌደራል ፖሊሱን ሲገሉ ጊዜ በጣም ጥረት ያደረገ ሰው ነው እኛ ክልል ደግሞ ለውጥ ለማምጣት በጣም ከፍተኛ ጥረት ያደረገ ሰው ነው ማነው አቶ ጆሃር ያኔ ጆሃር እኛ ክልል ለጉብኝት ሲመጣ ጊዜ ትልቅ በብል ነው የተደረገ እኛ አቀበል ይደረገለት እሱ ማለት ነው ይሄንን ሲንደርገው በመሃል ማን ደወለ ብናልፍ ደወለ በመሃል ደወለና ማን ነው ዛሬ የተቀበሉት ማን ኤርፖርት ብናልፍ ሲደወል ሙስጠፋ መኪና ውስጥ ነበር ኦልሞስት ምናልባት ጅጅጋ አይቴ ከሆነ ቤተ መንግስትና ኤርፖርት ወደ 3 ኪሎ ሜትር ያህል ነው ቅርብ ለቅርብ ናቸው ልክ ከግቢ ውስጥ ስንወጣ መኪና ውስጥ አቁሙ ተባለ እሺ ምንድነው ስል ማን ነው ኤርፖርት እንደዚህ አይነት የምትቀበለው ማን ነው ጆሃር ይመጣል ምናምን ስል እንዴ ለምን ተቆጣኩ በዛው አቶ ብናልፍ ነው የሚቆጣው ተቆጣ ለምን ሙስጠፋ ማው ለምን ይርለንደ ምናምን እሺ ብሎ ተመለሰ እዛው የነበረውን ኦልሞስት እዛው የነበረውን ምንድነው ያው አንዲ ምንድነው ወይ ባለስልጣን ወይ አንዲ ትልቅ ሰው ሲመጣ ያው የሙዚቃ ወይ የባህል ምናምን እንደዚህ የሆነች እንትን አለች ከብቷል ስርዓት ይካሄዳል ኦኬ የሆነ ስርዓት ይካሄዳል ይሄንን ቶላርት ካት ይሄን ስርዓት ደግሞ እንዳይካሄድ ፈረስ በቃ ሰዎቹን ማን እንዲሄዱ አድርጉትና ዝም ብላ ትሄድና ተቀበል ነው ያለኝ እኔ ገርም ምንድነው አንተ ጆሃር ወንድማችን አይደል እንዴ እንደዚህ አይነት ምንድነው ይሄን ነገር ሁሉም የታገለው ከኛ ጋር አለ እንዴ ለምን እንደዚህ የምታደርገው ኖና እንቀበለው አብሮን አይ ነው እኔ እዚህ ነው የምጠብቀው ምንድነው ግቢ ውስጥ ነው የምጠብቀው አንተ ሄድና ተቀበልና አምጣ ችግር የለም ያው እየሰማር እንዴ አንተ ምንድነው ይሄን ነገር ሌላ ችግር ይመጣ ናቶ ብናልፍ በዚህ ደረጃ ክልሉን አዲስ አበባ ሆኖ የሚያስተዳድሩት እንዴ ታዳ በቃ እኔ ሄድኩኝና ተቀበልኩት ወደ ግቢ አመጣሁትና ያው የሱ ማይመጠን ቅብል ነው የተደረገው አንድ ግቢ ውስጥ ያው ነው ገስት ሃውስ እዛ ነው ያረፈው ከዛ በኋላ ያው እሱ ስራዎች ጀመረ ሙስጠፋ ማለት ነው ከጆሃር ጋር ማለት ነው እነሱ ሲደውሉት ጆሃር ያው እንደ ወንድም ነው ማየው እንደ ጥሩ ሰው ነው ማየው እንደ ከሱ ጋር ጥሩ ውለታ ያለው ሰው ነው ማየው በኖት ጆሃር ማለት ነው ሙስጠፋ ከሱ ጋር ስልጣን እንዲመጣ ወይ ችግር የደረሰበት ጊዜ ከሱ ጎን የቆመ ሰው ስለሆነ ጆሃር ጥሩ ያው ወንድሙ ይመስላል ሙስጠፋ ምንድነው ምን ያደርጋል ጆሃር ከሱ ጋር ሲመጣ ኦሬዲ ስፔሻል አዲስ አበባ ስንሄድ አንድ ጊዜ ነው ጅጅጋ የመጣ አዲስ አበባ ስንሄድ ጊዜ ጆሃር ይመጣል ጆሃር ሲመጣ ኦልሞስት ወይ ብናልፍ ይመጣልና ወይ ተመስገን ይመጣልና ደውልና እንዲመጣ አድርግ አንተ ጋር ሲመጣ ደግሞ እክሊ እንዲ ጥያቄዎቹን ጠይቅ ይባላል ሙስጠፋ ማለት ነው
ኦኬ ነብናልፍ ነው ይሄንን አሳይመንት የሚሰጡት ታዲያ አዋ እንደውም ጆሃር ምናልባት ይህን ክሊፕ ካየ ሊያስታውስ የፈለኩት ምንድነው ላስት ሚቲንግ በኢንተርኮንቲኔንታል ሆቴል ምንድነው ካሳንስ ጋር ያለው ማለት ነው ሰባተኛ ፎቅ ላይ የሮሙ ቁጥር አሁን አላስታወስኩም ሁሌ ጆሃር ሳይመጣ በፊት ጆሃር ከሱ ጋር ይቆያል ወይ 3 ሰዓት ወይ 2 ሰዓት ምናምን ይቀመጣልና ቀድሞ እነሱ ይመጣልና የሆነ ነገር ነው ቤት መሳሪያ ነው የሚገጠሙት ድምጽ የምትቀረሰው ማለት ነው መሳሪያ ኦኬ ሶ አቶ ሙስጠፌና አቶ ጆሃር የሚያወሩትን ነገር የሚቀዳ መሳሪያ አስቀምጠው ይሄዳልና አይድም ቦታ አይድም እንደው እዛ ሆቴል ውስጥ አንድ ሩም ይገባሉ እነሱ አቶ ሙስጠፌ ይሄን ያውቃል እንዴ በጭራሽ እኔ እኮ ሲጠይቅ ለምንድን ነው እንደዚህ የምታረጉው እንዴ ምክንያቱም የመግጃ መሳሪያ እንዳስቀመጡ አቶ ሙስጠፌ ያውቃል አዎ እኔ እኮ ሲጠይቅ እኮ ለምንድን ነው እንደዚህ የምታረገው ጆሃር ወንድም ያርል እንዴ ምናምን ሲጠይቅ ይገሉኛል እንዴ ይገሉኛል አድካድርኒ አዎ እኮ አድካድ ችግር የለም በኋላ እናስተካክላለን ጆሃር ከባድ ሰው ነው ምናምን ግን እኮ ካላረኩት እስከ ፕራይም ሚኒስተር ኦፊስ እንደዚህ ምናምን ይፈራል ቀስ ብሎ ነው የሚናገረው ገብቷል እንደዚህ አይነት ሲናገር አብዱካድር እንዴ ተው አንተ አታውቅም አንተ ልጅ ነህ ተው አንተ አታውቅም እንዴ እኔ ያየሁት ነገር አንተ አታውቅም ተው ይለኛል ተመልከት ጆሃር ድምጽ ሲቀርሰው ይገርም ነገር ገብቷል ለካ የሰውየው ጆሃር ብቻ ሳይሆን ሌላ ያው ክልል ደግሞ አለ ብዙ ሰው እንደዚህ የቀረሰው ድምጽ በዚህ መልኩ ያደርጋሉ ለምሳሌ አቶ ጆሃርን ምን ያህል ጊዜ ቀርተውታል በዚህ መልኩ እርሶ ባይ እኔ ማቀው 3 ጊዜ ተቀርተዋል በዚህ 3 ጊዜ ኤግዛክትሊ እና አያውቅም መቀዳቱንም አያውቅም እሱ አያውቅማ እኔ አሁን የክሊፕ ካየ በኋላ እኔ እንጃ ግን አያውቅም እሱ ያው ልክ እንደ ሙስጠፋ ሌላ ጊዜ ከሱ ጋር ዲስካስ የሚያደርገው ወይ የሚጫወቱት ያው ሌላ ጊዜ እንደማየው ወንድሙ በቃ ይመጣልና ጆሃር ጥሩ ሰው ነው እሱም ያው ስለ ጥሩ ነገር ነው የሚያወራው ለማንኛው ግን ይሄ የተዘጋጀ ጥያቄዎችን ስላለ ይሄም ይጠይቃል እንዲህ ያው ታውቃለህ አንተ ይሄንን ጠይቀው ብለው ይነግሩታል አቶ ሙስጠፌ ያው መጀመሪያ ልክ ከጆሃር ሲወጣ ሮድ ብሎ ይመጣልና ቃሉ ይቀበላል እዛ ይሄንን እና አቶ ብናልፍና አቶ አቶ ተመስገን ጥሩ ነው የሚያደርጉት ሁለቱ ኤግዛክትሊ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ታዘው ነው የሚሆነው ወይስ በራሳቸው ነው ይሄንን እነሱ የሚያስፈራሩት ሁሌ የሚሉትን ይሄ ነው እሱ ደግሞ ይለኛል እንደዛ ይላል ፕራይም ሚኒስትር ያውቃል ይስራ እኔ እኮ ሲጠይቅ ምንድነው ፕራይም ሚኒስትሩ ያውቃል ይሄን ነገር ስታደርግ ምንድነው ሙስጠፋ ሲል ያውቃል እሱ ነው እኮ የላከው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያውቃል obboleeyyan kiyya warri dhaggeeffachuu barbaadan peejiitti yara dhaqaalala Johaar silaa gartee nama gaarii taachuu baate Johaar nyaadhame Johaar mangaa gartee sagal irra duuti qophoyteef Johaar ifi mana hidhaa keessatti illee summiidhaan lilmeedhaan akkana gartee lilmee hudduu nama diranii sanii beetanii bakka biyyatti saniin akkana bishaaniin naqanii fi bishaan qabatanii summiidhaan tireetten kaadiran tireetten mana hidhaa san keessatti sigalee Johaar rabbiitu eegees ga'een amma Johaar gartee pireezidantii Somaalee kanaa wajjin gartee akka waan federalizimaati waan inni haasa'u waanuma gartee nagee haasa'u wajjin mucaan kun ka dubbatuun sigalee gurbaan Johaar jechuun والله he's a hero da Johaar jechuun political analysis Johaar jechuun gartee mucaan kun laanti keenyaan nama biyya tana keessatti guddateen sistemni biyya tanaatiif sistemni biyya biraatillee galee fi baratee ummata kiyyaan fayyadaa gartee ummata kanaan gartee fayyadaa jechuudhaaf malee Johaar nama Ameerikaa keessatti jiruu bareedduu jiraachuu danda'u Johaar jechuun nama jiruu bareedduu jiruu akka fadhinnaa isaa jiraachuu danda'u barnoota inni barateen Ilhaan Umar iskoola inni irraa giraajee godhan Ilhaan Umar ulaasan duran baaneen isin jee barama duru dibbata kan jee jira ulaasan dura Ilhaan baaneen arreessa jirti sanatara Ameerikaa taateeti warra gartee heera murteessu keessa jirti Johaar akka isaa kanatti gartee namni akka isaa barate kun Ameerikaa tana keessatti qibrirri jee jiraachuu danda'a bar saba kanaaf jee
ummata kanaaf jee ummatni gartee manni kun bilisa haa bahan jee deebee wanni inni barate politic analyze jaanii san barateeti abiyyummaanu taa'ee isaa wajjin yoo haasa'e maal qaba kanaa jee yoo wajjin haasa'e maal qaba inni bar madraka gaafa minisootaa dhufe okay gaafa minisootaa dhufe madraka kiyya kaambiiti yaan sii kannee jee madraka isaa kannee fi bar sana kamitti gate angootun bar boruu irraa deemaa bar mucaan kun bar okay mucaan kun bar nama eejii 30 keessa jiru bar fuudheetiti gartee aangoo jala qabnaa jee gartee dimokiraasii sirna kana gartee sirna dimokiraasii goonaa wani ni jechaa jiru cufa wani ni haasa'u lillahi da Juwaar gartee face to face wani ni haasa'u jibbaza isaatis fuularraa beekta haasawa isaarraa beekta yoo gartee si jaalates akkasii beekta yoo aara qabaates inni face to face haasawa mucaan kun sigalee kan understand namni godhuu dadhabeetiti deemii tuttuqii ay tuttuqii deemiti waa haaseesii oduu irraa nu rikoodii godhi oo kanaan approve irraa harka dhigatee booda faampa nu barbaaddeeni abiyyi ani hedduun si gaddeen sigalee silaa gartee mucaan kun jiraachuu baate jarri Oromoo si dhiiseetuma kana taa'ee silaa na si fakkaatte nuti goomaa ani raddaatii ta'eetiin bar makiinaa abiyyi oofu raddaatii ta'eetiin siin deema siin jeefar akkamii jecha san dagatte bar lammaa magarsaatis gartee obboleessa kiyyaa du'a rabbii malee wanni addaan nu baasuun jiru sin jaan bar jarri kun lillahi bar ati aangoo jecha jarra kana nyaatte andaalan baana kanaafi gartee namticha gimmaarree xurunee kana gartee namticha gimmaarree darinnatidha kana gartee ifii teetiif itti ergitee akka isaan rikoodii godhan akka isaan waraabanii fidan waraabanii gisee si fidan san boodoo maalii akkam godhu deemta nama rarraasta nama jeesta dhiigatti amanta wanni siin jaanii bartanaaf abiyyi dhiigatti amana wanni siin jaanii silaa Juwaar gartee ismaartii taachuu baate silaa gartee Juwaar gartee hayyuu taachuu baate silaa Juwaar gartee beekomsaa mataan isaa bildi taachuu baate ati nyaattee bar long time ilmaa caaluu durii nyaattaa barate gartee mucaan kun waan eeggatee deema mizaana isaa eeggatee waan haasa'u keessatti gartee hunna baasaa nan baasuu addaan baafatee waan deemuun mucaan kun akkana seeftee jiraan garuu yoo rabbi irraa dhufin ilmi namaa nama ajjeesuu danda'u abiyyi ogumee qarraa ajjeesuudhaaf yaadeen mana hidhaa keessatti ajjeesuu yaadeen gartee garuu ammoo gaarii miti beek duniyaa tana guutuu akka jiraattan aangoo tanaas gartee guutuu akka jiraattan gartee aangoo tun tanuma akkanatti irraa bushooytee gartee addunyaa tana guutuu irratti irraa bushaa hojjettuun garuu ilma namaa dhiigatti namaniini ilmi namaa dhiigatti himti taa'ii waliin haasawiin taa'ii diridirii waliin godhiin ilma namaa gartee teessee rikoodii goosistee ifii fudduu tutuuxanii ifii gartee ni jiraamti waan taa'anii dubbistanii deebitanii viidiyoo irraa qabanne waan inni haasawee maarree qabanne osoo ismaartummaa miti bar kun ismaartummaa illee nama godhu bar garuu akka haqa qaba mucaan kun dhuga qaba mucaan kun hanaatu lubbuu isaa seef godhe kana jiraan bar mana hidhaa keessatti sin jeebar nama gartee sommiidhaan kaadireen teessan asii lilmeedhaatti neexanii antaan kana gatiin jira bar waan akka lafarraa keen dubbadu bar sommii lilmee kanatti neessisaniifi deemii Juwaarii geessiif jaanitti geessaniin yoo laalte miikaan afaansaa guutuudha miikaan akka kaampaan irraa dhufe fakkaataan garuu kaampaan irraa akka dhufetti summiitti naqamee jiran akka gurbaan kun onneen dhaabbattee summii san gizee dhuga gartee gurbaan kun gartee akka pireezidantii Oromiyaa akkasi gartee summiidhaan azeen masmiin ajjeesteen akkasi tortoree kaleen saatii fi turuun saatii fi kun tortortee akka duwwaan barbaadaniif akkas tureen garuu mucaan ispaartiidha namta akka namanu namta akka illee amanee namta akka dhaafatu waan faamilii isaan ta'in garuu Rabbi qaba malee namni Rabbi qabu malee gartee waan dabe qabuun Mustafa shari'aan illee gartee akka diinaatti illee gartee nama tokko gartee yoo aangoon akkanatti ajjechaaf si barbaadu taate dhiistee maarraan deemi jiraachuu turte jiraachuu jirta barnoota qabda dhiiftee biraan deemtu yoo aangoon akkanatti jeesuudhaaf gartee nama jeesuudhaaf obboleessa kee silaa Juwaar hamtuu dubbate kannitee barate silaa gartee Juwaar gartee waan hin taane dubbatu taate kanniti ajjeesistee bara gara ati akkami Soomaalee wayii fi Oromoo wal bira dhaabbattettee maa yaadin Juwaar lubbuu isaa namni laal qeensa kana irraa cabsuu dhiisiti namni laal kana Juwaar akkana ol godhatee laalee Oromoo si dhufte si fakkaatte wallaahi laal qabbi kafa dhiyoo jiraate dhaabbanni lakkana dhaabbataa si nyaanna kam Juwaar waa goona Juwaar gartee isa baarree goona Oromoon si dhufte yaadin Juwaar ija teenya Juwaar jechuun ija teenya obboleessa keenya ija teenya
sila akkasika amantu taate akkamitti ati osoo isaan deem waraabillee sinjaanii si erganii sitti himanii oggusa diiguutu ati waraabsiste sila galaafattee barka keetiin sila akka keetiin galaafatteen garuu aangoo tanarra kasifite Jawaar nama gartee sabaa yaadu sisee nama gartee ummata isaatii dhaabbatu sisee nama gartee lammii isaatiif dhaabbatu siseetiti okay ummata isaatiif gartee nama gartee mirga ilma namaa keessa dalagu jiru gurbaan kun gartee laala abbaa isaati abdiillee irraa ajjeese nama laalaa beeku saba isaatiif laalaa qaba aanaa isaatiif laalaa qaba tanaaf ummata isaatiif ni fayyadaa jees yaade malee akkanatti ta'e gartee marzii ta'uu kan keessi beekun turre deebitee ati marzii number 1 dura kan nyaachuu barbaadesi Jawaar yoo akka Jawaar deemaa dalagaati Jawaar bar Ameerikaa taa'eeti karaa cufaa jeen karaa cufsiisee gala jen galchee umani ulaa cufatee gattaa'e gartee deemaa gabbahaa deemaa dalagaa jen gabbee dalagan deemaa jaalalaan waan ilma namaa fudhatama nama qabsiisan maan baranneen maan nama barsiifnen ilmi namaa du'a akka amanu nama gartee sheexaanaa fi gartee ummata jinni dhaatu du'a namaatti fi dhiiga namaatti amana malee ilmi namaa taa'ee waliin mari'achuu irratti olaan akkamitti namni mee ajjeechaadhaan akkamitti mee teessee obboleessa kee rikoordi gootee gartee xilaataaf kantaaf tan xilaatummaadhaa bar jarri amaara maqaa isaanii sinii kaayee jira obboleen kiyya viidiyoo san deemaa dhaggeeffadhaa warri amaaraa daninnatiidhaa fi andaalam namticha ja'aniin isaan warri rikoordii kaa'uu tureef warri gartee rikoordii kaayee fi Jawaar waan inni jiru Jawaar smartiidha nama nyaatamoo miti bar Jawaar gartee yoo rabbummaan olirraa dhufe malee Jawaar ilmi namaa waan ammata baranaa ammata sadeen kan akkasitti Jawaar irra dalagamuudhaaf yaadame takka irra yaadameen beekaniin takka umri isaa irratti gurbaan kun bariyaa obboleen kiyya Ameerikaa tana keessa jiruu bareedduu nama jiraachuu danda'u akka fadhinnaa isaa nama jiraachuu danda'u beekumsa inni qabu dandeettii inni qabuun garuu ammoo biyya tanaan gartee dimokiraasiitti biyya tanaan gartee karaa nagiyaatiin gartee namni kun shigiggir mangistiin san godhu fille nuun adeemanii sinin jeebar gurbaan bar pirezidantii ta'uu raajaan qabu bar amma illee hidhaan itti neexan malee Jawaar pirezidantii ta'uu raajaan qabu bar Jawaar bar liidera ta'uu raa illee hajaan qabu bar Jawaar ummata qiyyaan poolitikaa barsiisaa bar kaayoonsaa Jawaar bar ifin illee hidhaanii gartee ajjecha gaafa kaanitiin illee hidhaan deebi'ee malee Jawaar amma booda gartee inni poolitikaa keessaa gartee ummata barsiisuun fadhaa jee jira kaayoon tee maali jennee gaafannee jirra osoo asii gadi deemin bar kadhannee miilarra kufnee Jawaar hin deemin akkamii OPDO amantaa OPDO nama amanan jennee bar kadhannee miidiyaan kadhannee lafaan qaamaan bira dheenee kadhannee ni bar kana inni gartee nama kana inni gartee ajjechaadhaan nama waraabsisee jara amaaraatiin kunuu bar wal tuffachisiisuudha abiyyi kunuu wal tuffachisiisuudha nama amaaraatiin gartee obboleessa kee tokko dhugatti obboleummaa walii qabaatan taate dhugata xilaata badaadha sila xilaata badaa taachuu baatte hobbo waliin mari'anna biyya tana waliin bulchina hobbo biyya tana gartee wal mari'annee waliin deemna aate kuma gartee duraanuu haariin sii taanaan gata sani haarii waliin taanee waliin deemne tani kamii waliin kaayoo uummatanii waliin deemuu dadhabdanii namni bar walii galteedhaan namni bar addunyaa tana guutuu waliin deemuu jira bar malee namni bar ijjeechuudha nama jeesuudha hayi bar maqaa guddaa qabdaa bar maqaa guddaa nabii qabu maal nama abii harkarra kaayate ajjeesee sinjaa Hanullee maqaa kana firraa buusu sirra ture beek akkamumatu yaadda keessaafuu nama kan Jawaar kanaan ajjeeseetuma gartee namni caljee ati angoo qabattee angoo teessana rakkanuma nagee anteessee bobbaatee galta tanallaa algaa gartee ciisii tokko siyaaboo ciistee kunoo garteemi eega takkaa gartee jara kanaa wajjin wali xuuxeen takkaa nagee harkatte takkaa gartee nagee harkatte gartee gaafa ijjatee xuuxee acaaluun deessadhaa achirraa eegalte takkaa nagee harkatte Biti san takka nagee argatte takkaate nagee argatte waraana guddaa san gartee qaanyaate osoo gartee gibaabalaw wadafit warra juwarte warra mahayimi barnoota qabni dandeettii qabni fi wali qabdee fi marsiteetti gartee maaliif takka conference mataa kakin qabdu sila conference mataa kati qabatte hayyu wali qabatteeti hayyu wajjitee siyaasotaan doofa gartee afaan mamaara kara gartee ka sharmuuta wantaatti akka sharmuuta bunaa beetitti miciiree haasoo bicharraa ittiin gammaddu sila nama hayyu nama barnoota qabu nama dandeettii qabu gartee ummata gartee smart warra ta'e san wali qabdee saniin deemtan amata miiliyoona takka teessee aangoo hanqatu umrii ta'e jirtu warra teesse namni irraa si kaasuu hin jiru namni maqaa keessa kaasuu hin jiru
osoo sila ajjechaan Oromoo irra jiraachuu baatte sila gartee hidhaan irra jiraachuu baatte sila akkasii biyya san deemteeni umrii teessee biyya san bulchita sila warri ala kana jirullee warrumaan gaafatoo akkasii welcome jettee qabbeersan gartee asii biyya teenya inni irratti investi goonaan sigale ilmi namaa sila ajjechat amanuu baatte sila akkasii deemte akka gartee sirna gadaa sanii fi gartee kan sirna federalizuma sanii ka deemtaate nuti illee sila investi goone biyya san irratti gartee maallaqa irra baafnee ka sila biyya san gargaara sigale ati aadaawii wali qabde ummat aadaawii gartee warra ajjecha ilma namaatti taman warra dhiigatti taman gartee warruma gartee kan wantaatti gartee afaanuma kana mimmiiciree haasa'umarra Itoophiyaa bar beeresab yoon qabaan Itoophiyaa what's the point mee point si maal amma nagee harkatte waraana san cufa nyaatte ikoloomii biyya sanii nyaatte nagee biyya sanii illee nagee dhoorkite ummanni nagee sira dhabe amma kamiin lamaan deemu sirraa booyaa jira kamiin lamaan deemu kana sirraa booyaa jiran biitisan sirraa booyaa biitisan qaalooyte samii addunyaa sana seente nagee harkatte wanni biyya sanii baasa sila sigale akka osoo ikoloomii ture daaraan ta'en osoo waraanii Itoophiyaa ka gartee Afrikaaf sodaachisaa san gartee akkanatti daaraa ta'ee mudhiin isaan cabinitti sila gartee dimokiraasii biyya san keessa ka ta'u gartee aadaawii fi qabuu miti hayyuu wali qabatte hayyuu wajji teesse hayyuu wajji mari'atte hayyuu sanii wajjin aangoo ati amma kana bololtee fi duutee fi if you garte mircha fi de if you win gote if you garte nama feetan kadire afam miyotu kadire garte urba garada wali qabatte achi khayate garte ma demtu sana garte sana ka demtu sila jalalan akka dunya rat garte Nobel Peace Prize yarkat sangat sanate sandabili tauda mali namni aga mali namni duba takko ho akka galat duba tipicharu ate ka galat duba tipicharu dukta garu ajjecha ilma nama ter kan qabate akka gaggeessitu nama Yusuf beekama eenyu du'eejan eenyu jeesee umajan abiyya jeesee umajan namni malika dibbata ka garra kana mater kan qabate nama ter kan rakhajate namni sangarte ka du'ee jiru beeyna akasi beeyna garomo acaalun deessa jeeste akka taates garte waaga ka khabaltes ni beet juar garte juar hitetis akka oromo garte shakkine tes ragara galte khote ni beet Tigale so tanafu wana kana wan sibasa fi wan simbaf na dabafa dulaladu arati naftoleteti debte juar recording goiste Mustafa ante Mustafa የምትባል ሰውዬ አንተ እኮ ከሃዲና አንተ ይሄን ስልጣን ላይ እንደምትመጣ ያደረገ ብዙ ስራ የሰራኮ ጁዋር መሐመድ ይባላል አንተ በእስልምና እንዴት ነው ምን አይነት እምነት ነው ያለ አንተ እንዴት ወንድምህን ለባዳ ነው የምሰጠው ኦኬ ጁዋር በዛን ጊዜ መጥፎ ቃላት ካወራ አንተ እኮ አስበለታል እኮ ጁዋርን ካንተ ካስበላ ማን እንደዛ እንዳደረገ ብሎ እኛ እኮ እንፈልጋለን እኮ ሶማሌና ኦሮሞ እንዲዝ ኦሮሞ ዝም ብሎ ይተኛል መሰለህ እንዴ አንደኛ ሶማሌም አንተ አትወክል አንተ እኮ አንድ ሰው ነው አንተ ስላይ ላይ ነበርክ ጁዋሪን ለመሰለል ጁዋሪን ሪኮርድ ስታረግ ነበርክ ምን ማለት ለማረግ ምን ለማግኘት ጁዋር እኮ ፖለቲካ አናላይስ ነው የገባ ልጅ እኮ ነው ስንት ጊዜ እናንተ ስትሞክሩ የነበራችሁ አንተ እኮ 3 ጊዜ ሪኮርድ ያደረገ ጁዋር ምን ልታረግ ልታስበላ አላኮ ካልገደለ ጁዋር እኮ ስንት ጊዜ አስባችሁ አንተ ለካ ሆዳም ነው ለሶማሌም አትሆንም አንተ ለራስም አትሆንም አንተ ሆዳም ነው ሙስጠፋ የምትባል ሰውዬ የሶማሊያ የጅጅጋ ፕሬዝዳንት አንተ ሆዳም ነው ልክስክስ በጣም የመጨረሻ አንተ ባለጌ በጣም የመጨረሻ አስቀያሚ ነው because ሰው እኮ ማለት ሰው ብቻ ይበቃል እንዴት ወንድምህን ኦኬ ሪኮርድ አድርገ እንዴት ታስበላለህ ጁዋር እኮ ቀላል ሰው አይደለም ጁዋር እኮ ምሁር እኮ ነው ጁዋር እኮ መኖር የሚፈልግ ሆነ እኮ አሜሪካ እኮ ቅብርር ብሎ መኖር የሚችል ሰው ነው እኮ ይሄን እኮ ፌደራሊዝም ኦኬ ስራ ላይ እንዲውል የሚፈልግ ልጅ ነው እንጂ ጁዋር እኮ ራሱን ችሎ ቅብርር ብሎ የሚኖር እኮ ልጅ ነው ኢልሃኑ መርኮ ትምህርት ቤት እሷ በሩ ላይ ያላለፈችን ኦኬ ጁዋር እኮ ፖለቲክ አናሊሲስ ነው
ኢላንኮ ያንን ዩኒቨርሲቲ ሳትገባታውና በሩ ድረስ አላለፈችም ኦኬ ዛሬ እኮ የአሜሪካን ሰነተር ሆና ነው ዋሽንግተን ዲሲ እዛው ነው የምትሰራው ጀዋር እኮ እውቀት እኮ ነው ያለው ለህዝቤ ለሀገሬ ለብሔር ብሔረሰብ ብሎ ነው ዋጋ ያስከፈለ እንዴት አንተ ጀዋርን ሪኮርድ ታደርጋለህ እንዴት ለባዳ እንዴት ትሰጣለህ አንተ ጀዋር ልታስበላ ጀዋርን ታራንተ ኖራሉ ብለህ ነው የምታስበው ያንተና የሌሎች እንዳንተ የሚያስቡ እነዚህ ዶማዎች ዝበት ነው ጀዋር እኮ ማለት ይከብዳቸዋል ኦኬ ጀዋር ስማርት ነው እንዳንተ ካልካሻ ለገንዘብና ለእንትን ለጌጣጌጥ ለምሸወድ ልጅ እኮ አይደለም ጀዋር ሐቀኛ ነው ጀዋር ሐቅ ሳይኖር እኮ አንተ እኮ አስበልተሃል ጀዋር እኮ አንተ አስበልተሃል የመጀመሪያ ጊዜ አንተ አስበልተሃል ስንት ጊዜ ወንድሜ ብሎ ካንተ ጋራ ሲያወራ የናንተ ምስጥር ያወራችሁ አንተ ለባዳ ሰተ ጀዋር አስበልተሃል አንተ ሆዳም ከርሳምና በጣም የመጨረሻ በጣም አንተ አስቀያሚ ባለጌ ለሶማሌ ለምን አትሰራ በስነ ስርዓት አሁን አማራና ሶማሌ በምን ይገናኛሉ ንገረኝ እስቲ አማራና ሶማሌ በምን ይገናኛሉ ጎረቤት አይደላችሁ አንድ እምነት የላችሁ በምንም አትገናኙም አንተና ታመን በየኔ አንተና እንድንድንድን ስታርግ ነበር አንተ እኮ ሁለት ፌስ ነው ያለ ሶማሌው ስታይ እኮ ሶማሌ አንደኛ ሶማሌ ትሆናለህ አማራ ስታይ አማራ ደንበኛ የምንልክ የነበረ የምንልካዎች እንትን ትመስላለህ አስመሳይ ቱ ፌስ ነህ ኦኬ አንተ አትረባም ለዛሬ አትረባም ለፋሚሊ አትረባም ያንተ ፋሚሊ ነበሩ ናይሮቢ አንተ እኮ የአማራ ሸርሙጣ ጋራ ጠጅ እየጠጣ ኦኬ ሸርሙጥና እየሰራን በጣም የበጨረሻ ባለጌን ለሌሎች የአማራ ቡችሎች ኦኬ የአማራ ቡችሎች ለነሱ ገንዘብ ሰጣ እነ ሲሜና አወግሱኝ የምስም አለ የምኑ ስም ነው ያለ ሲሜና አወግሱኝ በሚዲያ ስንት ጊዜ ነው ሰጣ ለደሃ ሶማሌ ለምን አትሰጥም ውሃ ለምን አታወጣትም ሶማሌዎች እኮ በረሃ ውስጥ ነው ያለው ውሃ የላቸው ያኪም ቤት የላቸው አንተ የነፍጠኛ ገንዘብን ሰብስበህ ለነፍጠኛ ተሰጠ የነበረ እኮ በምኑ ስለት እኮ አንተ ሶማሌና ነፍጠኛ በምን ይገናኛሉ አንድ ንገረኝ እስቲ የምንገናኝ እኮ እኛ ነን ጎረቤት እኛ አንድ ነው ሙስሊም ነን እኛ አታውቅም አንተ ደደብ ማይም ኦኬ በምንድነው ሶማሌ እኮ ታች ናት አማራ እኮ ላይ ነው በምን ይገናኛል ጎረቤት አይደላችሁ ዝምድና የላችሁ አንድ እምነት የላችሁ በምን ነው ከእናንተና ሶማሌና አማራ ይገናኛሉ ንገረኝ እስቲ አንተ እኮ እንትን ስለሆንክ አንተ እኮ አሻንጉልት ስለሆንክ አንተ አሻንጉልት ይፈልጋል ለዛ እኮ ነው ሙስጠፌ አንተ 2018 እና 2017 የነበርክ ለምን አይጠሩም ያንተ ጀዋር እኮ የኔ ጀዋር የኔ አንበሳ የኔ አባት እኔ በጣም ነው የምወደሽ ጀዋር እኮ ብቅ አድርጎ አንተን ኦኬ እዚህ ሰው እንዳይ የሶማሌ ፕሬዝዳንት እንዲሆን ጀዋርን አንተ ሊያታስበላ ፈለክ ባፊት ልኮ አማራ ለምን አይጠሩም አንተ እኮ አሻንጉልት ስለሆንክ ለዛ ነው ተፈለገ አንተን ለመጠቀም ለዛ ነው እንጂ አንተ እኮ ወደቁ አይደለም ምን ብሎ ሶማሌ ምን ብሎ እንደሚጠሩ ልንገር አማሮች ኦኬ እነዚህ ሽርጥ ሶማሌ ኦኬ ቂጣጣቢ ኦሶና ሀገር ተኔነት እንደውልና ቂጣጣቢ ብሎ እኮ ሶማሌ ህዝብ እኮ ሲሰድብ ነበሩ እነዚህ ነፍጠኞች ታውቃለህ ሶማሌ ምን ብሎ እንደሚሰድቡ ኦኬ እነዚህ ቂጣጣቢ እነዚህ ሽርጣሞች እንዴት እንደምጣላቸው ብሎኮ ነው የሚያማወሩ እኛኮ ወንደማሞች ብለን እኮ ከነሱ ጋራ ስንፋለም ነበር እንዴት የሶማሌ ልጅ እኮ ወንድሜ ነው ኦኬ ሶማሌኛ በዘርም እንገናኛለን ኩሽ ለኩሽትክ ነኝ ብለን እኮ ለናንተ ብለን እኮ ከአማራ ጋራ ነው የምንጣላው ሁሌ እንጣላለን ዛሬም ቢሆን መቼም ኦኬ ሶማሌና ኦሮሞ አይለያይም ኦኬ እኛ ወንድማሞች ነን መቼም ኩሽትክ ነን
ኦኬ አንድ ዘርነን አንድ ህዝብ ኮነን ኦኬ ለሶማሌ ኦሮሞ ይቀርባል እንጂ በሁሉ ነገር በደስታ ኦኬ በአዘን ኦሮሞ ይቀርባል እንጂ አማራ እኮ የት ነው ያለው? አማራ እኮ ላይ ነው ያለው። ከላይ መጥቶ ወደ ታች ምን አይነት ጭንቅላት እንዳለ እኮ ግራ ይጋባል። ኤኒዌይ አንተ እባክህን ጭንቅላት ካለ ያን ስልጣን ኦኬ ይቅርብህ። የወገኔ ካልሆነ ልቀቅ አድርግና ለራስህ ቢዝነስ ኦፕን መኖር ይሻላል። እንዴት አንተ እኮ ያውቃሉ እኮ አንተ እኮ በቃ አወላዋይ እንደሆነ ታውቃለህ። እፍን አብይ አንተ ማላምንም አያምንም ይመነኝ ቢኮዝ ከአማራ ጋር አዲስ ስትሆን ነበር ካረለ ስለዚህ እሱ ማያምንም እውነት መሰለ እንደ የረ እንዳውም ጁዋርን አስበላለሁ ብለህ አንተ ማሰብ እኮ እንዴት ምን አይነት ጭንቅላት እንዳለኩ በቃ አልተኛውም። ምን አይነት ጭንቅላት አንተ ማይም እንደሆነ እኮ አንተ አሻንጉልት እንደሆነ እንደዛ ነው ያየሁት። እንዴት ሰው ውለታ የዋለን ሰው አንተን እሱን ለማስበላት ኦኬ አረ አንተ ጁዋርን ስታስበላ እኮ በሰላም ኖራለህ ብለህ ነው የምታስበው? ዝበት ጁዋር አንድ ሰው ማንም እንዲህ መነካት አይችልም። እንዲህ አለርለ ጥፍሩ እንዲህ መነቀስ አይችልም አንዱም ቢኮዝ ጁዋር ጠንቅቆ የሚያውቅ እኮ ልጅ ነው። ያወጣኛል አያወጣኝም ኦኬ ያስፈልግኛል አያስፈልግኝም ብሎ የሚያውቅ ምሁር እኮ ነው። ይሄን ምሁር እኮ እናንተ መጠቀም አልቻላችሁም ቢኮዝ የመሃይም ሀገር ስለሆነች መሃይም ጥርቅም ስለሆኑ ኦኬ ምሁርን እንትን ዩዝ ማድረግ አያውቅም። የሱ ዕውቀትን መያዝ አትችሉም። ብትችሉ እኮ ኖሮ እንዲህ አይነት ምሁር ኦኬ በክብር ይገባል እንጂ ማስበላት አይደለም። ክብር ይገባል። ጁዋር እናንተ ለማስበላት ነው ያሰባችሁ፣ አልሳካልም። ቢኮዝ እግዚአብሔርም አለ አላህም አለ ከሱ ጋር እኮ አላህ ነው ያለው። ለዛ እኮ ነው ጁዋር አልተበላም። ለነዚህ ለውሾች ኦኬ እነዚህ በውሻ አልተበላም ጁዋር ቢኮዝ ጠንቅቆ የሚያውቅ ልጅ እኮ ነው። ልጁ እኮ አይቻልም። ልጁን ይችላልን ብላችሁ እናታስቡ። ልጁ እኮ በጣም ምሁር በጣም አስቦ አርቆ አሳቢ እኮ ነው ጁዋር እኮ ማለት አርቆ አሳቢ እንኳ አይተናል እኮ እሱ ያወራን ኦኬ እሱ ያወራ በኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ጦርነት ሳይጀምር በፊት ምን ብሎ ሲያወራ የነበረ እኮ እኛ እኮ እሱ እስር ቤት ሆነ የሱ ቪዲዮ የሚዲያ ላይ ሲሮጥ ነበር። ሁሉም ጁዋሩን አፕሩቭ ሲያደርግ ነበር ቢኮዝ እሱ ያለን ቃላት ኦኬ 100% ኦኬ ሚዲያ ላይ እሱ ያወራ ኦኬ ከአንድ አመት በኋላ ሁሉ ሆኗል። 100% ሆኗል ሁሉ ነገር ኦኬ ጁዋር እኮ ማለት አይቻልም። ጁዋር እኮ ምሁር ነው። ይሄን አመቱ እኮ ትምህርት ላይ ያሳለፈበት ጊዜ እኮ አንቂቆ ለማያውቁ ነው። ጁዋር እኮ ምሁር ነው። ጁዋር እኮ መነካት እኮ እሳት መነካት ነው። አይቻልም። በፍጹም ጁዋር መነካት አይቻልም። ይሄኮ ዝበት ነው። እናንተ ያሰባችሁ አልተሳካላችሁም። ስለዚህ ሙስጠፌ አንተ መሃይም ደደብ አንተ አሻንጉልት ታማም በየነ እንዳንተ ሞኝ ኦኬ ይዘሮጥሽ ታማም በየነ እንዳንተ ማይሞች እንደ ናትናል መኮንን ያንን ገንዘብ ወስደ ከሶማሌ ኦኬ ለነሱ የምትሰጥ አንተ መሃይም ደደብ ነው። ታማም በየነ አንተ መኖሩ ማያውቅም እኮ ገንዘብ ብቻ ነው የሚያውቀው። እሱ እኮ ገንዘብ ለመለቀም ነምበር 1 ነው። ታማም በየነ ምን እንደሆነ አታውቅም። አንድ ቀን አሜሪካ ውስጥ ሰርቶ አያውቅም። ናትናል መኮንን እኮ ጌይ ነው። አንተ ለጌይ ለሶማሌ ለምን ውሃ ለምን አታስወጣ? ለሶማሌ እናት እኮ ናት። ኦኬ በረሃ ውስጥ ያለች ለምን ቤት ለምን አሰራትም? ሐኪም ቤት ለምን አሰራትም? ለሶማሌ እናት ኦኬ ለናትናል መኮንን ጌይ ሰውዬ ገንዘብ ያመጣውን ሰጣ። ያንን ገንዘብ እኮ ለህዝብ ስራ ነው ያለው እኮ አሉ እንጂ
አንተ ሄድና ስምን ፈልገኝ አማራ ስሜ እንዲነሳ ነው የምፈልገው ብለህ ለሚዲያ አይሰጣም አልተሰጠም እኮ አንተ ስሜን ሙስጠፌ ብለህ ይጥሩኝ ብለህ ለታማም በየነ ናትናይ መኮንን ደህንነቱ ሌሎቹም ገንዘብ ሲሰጥ ነበር። አንተ ሌባ አንተ ወራዳ ለሶማሌ ህዝብ ለምን አትሆንም? ለሶማሌ ውሃ ለምን አታወጣም? ሐኪም ቤት ለምን አታወጣም? ይጠቅማል እኮ እነዚህ እኮ ሆዳሞች ናቸው። ታማም በየነ አንድ ቀንን አሜሪካ ውስጥ ሆኖ ካለ ለማኝ በስተቀር አንድ ቀን ስራ ሰርቶ የማያውቅ ለማኝ እሱ ገንዘብ ለማኝ ሚዲያ ላይ ሆኖ ከፍቶን አፉን ብቻ መከፈት ነው። ከዛ 80% ወይ 50% ገንዘቡ ወስዶ ላጥ ኦኬ ናትናይ መኮንን እኮ ማለት ጌይ ነው። ሶማሌ እናት እኮ ውሃ የተራበች አለች በረሃ ላይ ሆና ሐኪም ቤት የሌላት ልጆቹ እኮ ቤት የሌለ እኮ ደሳ ውስጥ የሚኖሩ እኮ ህዝብ እኮ ነው ያለ። ለነሱ ለምን አትሰጥም? ለነዚህ ወራዶች ያ አንተ እኮ ስልጣን ላይ ከወጣ አንድ ቀን ሰው ብሎ የሚጠራ እኮ አይደለም። አታውቅም እኮ አንተ የማታውቂ ውስጥ ነው የገባ because አንተ እኮ አሻንጉልት ስለሆነ ነው እንደዛ ወጥ ውስጥ ነው የገባ እንደ ዝምብ because አታውቃችማ። አንተ የነበርክ እኮ ናይሮቢና አንተ ነበርክ ምንም ነገር ከነሱ ጋራ ምንም ነገር አታውቅም because አንተ ከነሱ ጋራ የምታውቅ ከሆነ ትርቃለህ እንጂ አትጠግብም because እነሱ እኮ አሁን ስልጣን ላይ ነው ያለ። ከስልጣን ላይ ስትወጣ ዞር ብሎ ያዩ because እነሱ ከዚህ ጋራ ነው የሚሄደው። ስልጣን ላይ ያለው አንድ ሁለተኛ ጊዜ ያለው አሻንጉልት ነው የምፈልገው። አንተ ወደው እኮ አይደለም። አስብበት ለሶማሌ አስብበት የሶማሌ እናት አስብበት ለደሃ ቀብሪ ዳሃር ያሉ ሰዎች ለነሱ አስብበት። እነሱ ይበልጣል። እነዚህ ነፍጠኞች እኮ ምንም ነገር ፋይዳ የለውም እኮ። የሶማሌ እናት የሶማሌ አባት ዋይ የሌለ ሐኪም ቤት የሌለ ለነሱ አስብበት። እነዚህ ነፍጠኞች እንዲ ቀና ብሎ አያዩ። አንተ እንዳውም ትዝ ብሎ አያስቡ because አሁን እኮ ገንዘብ አለ። አሁን እኮ ስልጣን አለ። በመኪና እነሱ ምን እንደሚፈልጉት እንገር የነፍጠኛ አማራ ምን እንደሚፈልጉ ንገር። ጥሩ መኪና ውስጥ ጥሩ ምግብ ቤት ጥሩ ቤት አለ አይደለ? እንደዛ እንዲ ነገሮች ነው የሚፈልጉ እንጂ ሰርቶ ለማምጣት አይችልም። ዕውቀት የላችሁም። የሰው አሽከር ሆኖ መኖር ስለሚፈልጉ እኮ ነው because የነሱ ትምርት ታማም በየነ እባካችሁን ጠይቁን። አንድ እንግሊዘኛ ሰንተንስ ጻፍና ፖስት አድርግ ብሎ ጠይቃቸው። ዜሮ እኮ ነው። አሜሪካ ውስጥ ሆነ አንድ እንግሊዘኛ ማውራት የሚችል ሰው ነው እሱ እኮ ጎፈንድ ላይ ነው ታያለ እንጂ ስራ ቦታ አታገኝም። እሱ ለማኝ እሱን ይዘህ ከነሱ ወሬ ሰምተህ ወንድምህ ልበላል ፈለክ አልቻልክም። ገሩ ምን ኦሮሞዳ ገርቴ ፔጂት የረደቃቲ ላላ ሙስጠፌ ወደም ቦደ ሴንተ ከማሊ ማሊ የተኔ ነጋፈ ጅርተ ካይና ማርኮ ጅሮፍንጃ ሙስጠፌ ዳትቱ ጁዋር ጋፈ ቢየገለ ኢሳውጅ ጊዜ ስላወላ ገረጃኒ ወልድ ደውራኒ ወልድ ሂመኔ ሰንገርቴ ሪኮርዲ ጎዳኒ አብዩ ማቱ ኤርጌን ሪኮርዲ ጎዳኒ ዲቲ ናምቸ ዘንነቲ ቲፒ ካለ መቃሳት ለችረን ነገርተሊ ዲገዳ ከነ መቃሳኒና አንቀው ሙዋን እንጀለን በኔ ሶ ሪኮርዲ ጎዳኒ ጁዋር እንገርቴ ከነጋፈዱ ጃዲኒ አውርደራ ሙስጠፌ ካነኒ ጁዋር ኸየልላ ይቆበንቀቡ ዋን ሳንዴ መካነ ተከለ ይቆበንቀቡ ጁዋር ዋን መገርቴ ስርነ ፌደራሊዝማ አከምት ጎርቴ ኦንላይን ፊ ኦላ ወሊን ጅራቱ አከምት ወሊን ቢዝነስ ኦፈን ካነ ራሃሰ ዋን ሀምቱን ድበነጂ ካነ ምስራ ካነ ባሴ ገርቴ ሙስጠፌ ፕሮቶኮል ሳኸ ኤጉ ሶማሌ ነው ሙጫን ሶ አርኩቱሬን ዋይን ደለው ጅሩ ዋን ቢኹፍ ሙጫን ሰላም አጅራ አሜሪካ ጅራ ኢሰኸናይቱ ኢንተርቪው ካነፊ ነሚ ደገው ቀባ ገርቴ ጌት ካን ኢንተርቪው ካነን ፔጂት የረደቃቲ ቪዲዮ ሰቡፈዳ ላላ አጃይባ መታ ከሰን ነመዩ ከተባ ነመዩ ገርቴ ሙስጠፌ ካነ ገርቴ አዋራተሙ ከባን ሙስጠፌ ጀራ አማራ ካናፍማ ተርናት ላይ መኮንን ይፊ ታማም በየነቲ በከነከነ ከነገርቴ ማለቀ ሚቀው ልቀበ ማለቀ ከነት ሚዲያ ነከ ሙስጠፌ የሐሳሙ ሀጎዳ ጁሬ ሚዲያ ፈኸዱትሬ ኢቪን ዳሃበሻ ኸጃሪን ብለሰኺያ ብሎኪስ ጎዳያ ባይ ባይ
cannot see me anymore. Anyway, dahabasha khajanin. Garte nama takka magala Minnesota tana kaya takka gabbe dalaga chundi akka hantuta gudol. Ka hantuta gudo ke sabe garte medium Facebook kuma kana malle nama garte bika bakelle da demu ndingen nama kana fa da chufa malle kanne fiti inni afan anumar jale labito chuda afan banu ture. To musafe wani nite asira da gefada lala garte namu rakataba. Rakataba musafan awara da mukaban ummanni Somali da bela wajiran. Ummanni Somali da bishanun qaban ummanni Somali da garte even dachi sadi baraha sangarte baraha ta dakas jirmana ke mag dasha ke sagalani sila sani khanne fata gala tabi sani khan kadeni bi jara amara akon garte Mustafa Umar ani Mustafa Umar jani khasa kun mali sa khadupe harirun sani kha Somali ti garte oromo wulut khamal kha Somali ti kha garte amara wulut tifu isir rajal tin tunufti Mustafa kun amat 2014 fi 2016 كيسا إيه جرا قربان تكاتون دبوا تمني سو قربان كمالي خلينا نجو سيدا قبوا كنا ما فيتي إساني مصطفى جاتي نها سواتي إني قرتي بريزنتي رانوفا أو سلالي ميجر خم مصطفى دم سلالي ميجر خاص التارا رفانين نندي قرتي نيوري تو قبض بيكم سكابات شو قبض أفعل لما صدير ربي أخو قبضان بيسان سلطان رفودا سانو ماجوريتي تو قبض بيسان كيسر راه سلطان رفودا قالوا إني دوفا هنقلف سلطاني أورومو مليون رفو بيسان كيتي قالوا مو أورومو أبوزيتي دا بكسن رخايا وان بيخانيف أو يوت هايوت أورومو دا بيخا أورومو دا نياجي ساني خانس قرتي وان تاني خانس قرتي الالادان خانس قرتي مالك عن خانس قبودا قرتي هيداني دانيتي بيخا أورومو دا هايو خرار راميساني قرتي دوفا كابيجي خانم داني چرخايني خنمانو قرتي وان إسرّا كام فرانسي فران كامنين وان قرتي فيبو بيكم ستي كامنين قرتي خانس سلالي